Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün birinci dersimizi işleyeceğiz. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز درس یک رو با هم کار میکنیم، شروع میکنیم انشالله. امیدوارم که تونسته باشین کتاب رو تهیه کنین که برای راحتی و پیشرفت شما تهیه کتاب خیلی مهمه. حالا اگه نتونسته باشینم میتونید از رو ویدیوها ببینید، ولی بعضی مواقع ممکنه کیفیت ویدیو کم باشه. برای راحتیتون تهیه کتاب به نظر من خیلی بهتره. امیدوارم قبل این ویدیو مقدمه رو دیده باشین. اگه هم ندیدین برگردین اول اون ویدیو رو ببینید، بعد بیاین جلسه یک رو با هم شروع کنیم. بریم که داشته باشیم. birinci ders zaman mekan. درس اولمون در مورد قید زمان و مکان میخواد راجبمون یه اطلاعاتی بده. قبل این یه عکس یه بنای تاریخی رو به ما نشون داده و زیرش هم نوشته بلدیه سرای استانبول. سرای به معنای کاخ هست و به ما میگه که این بنای تاریخی اسمش بلدیه سرای هست که تو استانبول واقع هست. مکانش رو به ما گفته. بخشایی که قراره تو این درس یاد بگیریم şamil hala bölümler, beceriler, dil bilgisi, kelimeler. Bölümler به معنی بخش ها، bölümler. beceriler به معنی حالا مهارت ها، اون چیزی که از دست برمیاد. dil bilgisi همون اشاره داره به قواعد ها. kelimeler همون واژه ها و کاربردها و اصطلاحات رو میگن. bölümler geçmiş, şimdi, gelecek. geçmiş, şimdi, gelecek. geçmiş یعنی گذشته، اشاره به زمان داره، قید زمان. şimdi یعنی حال، gelecek آینده. zaman planlaması یعنی برنامه زمانی، zaman planlaması. farklı şehirler, farklı şehirler, farklı hayatlar یعنی شهرهای مختلف، زندگی‌های مختلف. hayat یعنی زندگی، hayatlar یعنی زندگی‌ها. şehir یعنی شهر، şehirler یعنی شهرها. لر و لار یه جمع، یه پسوندیه که برای جمع استفاده میشه، یعنی با لر و لار میتونید اون کلمه رو جمع ببندید. اگه دقت کرده باشین şehirler رو با لر جمع بسته، hayatlar رو با لار جمع بسته. خب چرا şehirler رو با لار جمع نبسته که بگه şehirlar؟ چرا گفته şehirler؟ و یا اینکه اگه به تلفظ من دقت کنین، من نمیگم şehirler، şehirler نمیگم، درست ا نوشته ولی şehirler میگم. تلفظش رو در نظر بگیرید. این به دلیل اینه که ما یه سری حروف صدادار داریم، همونطور که بهتون نشون داده میشه. اگه آخرین حروف اون کلمه، یعنی آخرین حروف صدادار کلمه که بخوام باهاش جمع ببندیم، این گروه اولی باشه، جز این چارتای اولی باشه، با لر جمع میبندیم. ولی اگه آخرین حروف صدادار کلممون که میخوام باهاش جمع ببندیم جزو حروف صدادار دومی باشه، با لار جمع میبندیم. مثلا همین کلمه hayat، hayat آخرین کلمش تیه. خب ته که حروف صدادار نیست، قبل اون آ اومده، یعنی آخرین حروف صدادار این کلمه آ هست، hayat. پس برای همون hayatlar لار بهش اضافه میکنیم و جمع میبندیم. دلیل این همینه. دوستان همانطور که جلسه مقدمه قبل این ویدیو بهتون گفتم، تدریس من به این صورته که من سعی میکنم تمامی قواعد و نکاتی که براتون مفیده و مهمه در همین قالب ها بهتون بگم. یه نمونهش این بود و
اگه احساس کنین که دارم تون تون تدریس میکنم میتونید به هم پیشنهاد بدین که از اینم آرومتر تدریسمون رو جلو ببریم، ولی به نظر من احساس میکنم که به خوبی میتونید yad بگirید اینجوری. Beceriler. İstek, rica ve yardımla ilgili kavramları kullanma. میگه استفاده از مفاهیم مربوط به درخواست و کمک و خواهش. istek به معنای درخواست، خواستن. istemek از فعل istemek. rica به معنای خواهش. yardım به معنای کمک. kavramlar یعنی رفتارها. kullanma yani استفاده. İlanlardaki temel kavramları anlama. İlan به معنای تبلیغات. تمن هم به معنای اولیه. بیس. şehir mahalledeki bir mekanları tanıma. میگه شناختن شهرها و جاهایی مثل محله. گیبی به معنای مثل به کار میره. mahalle هم همون به معنای محله هست. dil bilgisi. belirsiz geçmiş zaman. den önce den sonra. اینا مربوط میشه به همون بخش قواعدی که قراره با هم بخونیم که به اینا اون موقع میپردازیم و اونجا مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. و kelimeler. zaman, planlama, mekanlar, ilan. زمان و برنامه ریزی ها و مکان ها و تبلیغات. ایلان میتونه به معنای آگهی هم باشه. بستگی به جمله‌ای داره که اونو ترجمه میکنید. بریم سراغ صفحه بعدی ünite hazırlık. Yatmadan önce neler yapıyorsunuz? میگه قبل اینکه بخوابین چی کارا میکنید؟ neler yapıyorsunuz یه اصطلاحی میگه چی کارا میکنی؟ yatmadan önce یعنی قبل خواب. önce به قبل اشاره میکنه. seyahate çıkmadan önce yanınıza neler alıyorsunuz؟ قبل اینکه سفر برین همراهتون چه چیزایی برمیدارین؟ seyahat یعنی سفر. çıkmadan önce قبل اینکه بریم به سفر. neler به معنای چه چیزی. neler alıyorsun یعنی چه چیزایی برمیداری. alıyorsun میتونه هم به معنای برداشتن هم به معنای خرید کردن هم به کار بره. günün hangi saatlerinde neler yapıyorsunuz؟ یعنی در طول روز چی کارا میکنید؟ geçmiş, şimdi, gelecek. okuyalım, yerleştirelim. بخونیم و جایگذاری کنیم. semih'in bir günü. یعنی یه روز از semih که ببینیم حالا چی کارا میکنه. اول کلمات بالای صفحه رو میخونم. dersten önce یعنی قبل درس. yaptıktan sonra بعد انجام دادن. sınavdan sonra بعد امتحان. kahvaltıdan önce قبل صبحونه. yedikten sonra بعد خوردن. döndükten sonra بعد برگشتن. öğleden sonra بعد از ظهر. kahvaltıdan sonra بعد صبحونه. bekledikten sonra بعد از منتظر موندن. اگه دقت کرده باشین اگه ما بخوایم به قبل و بعد اشاره کنیم از کلمه önce و sonra استفاده میکنیم و اگه بخوایم اونو با کلمه به کار ببریم یه دونه تن önce و تن sonra با توجه به معنی قبل و بعدش به کلمه اضافه میکنیم و استفادهش میکنیم. Semih sabah 6:30'da yataktan kalktı. Semih saat 6 صبح از خواب بیدار شد. yatak به معنای تخت. kalktı یعنی بیدار شد. kahvaltıdan önce elini yüzünü yıkadı. میگه قبل صبحونه دست و صورتشو شست. sonra یعنی بعدش ailesiyle birlikte kahvaltı etti.
بعدش با خانواده‌اش صبحونه خورد. الان دومین جای خالی kahvaltıdan sonra dişlerini fırçaladı. میگه بعد صبحونه دندوناشو مسواک زد. dişlerini fırçaladı یعنی دندوناشو مسواک زد. fırçalamak یعنی مسواک زدن. diş به معنای دندان، dişlerini یعنی دندانهاشو. giyindi ve evden çıktı. میگه لباساشو پوشید و از خونه خارج شد. Durakta 15 dakika bekledikten sonra otobüs geldi. Yani سومین جای خالیمون میشه bekledikten sonra. میگه بعد اینکه 15 دقیقه تو ایستگاه منتظر موند حالا یه اتوبوس اومد. Yol yaklaşık 35 dakika sürdü. میگه راه تقریبا 35 دقیقه کشید. okulun önünde indi. میگه جلوی مدرسه پیاده شد. ایندی پیاده شد. الان چهارمین جای خالی رو پر کنیم. Dersten önce arkadaşlarıyla birlikte kantine gitti. پس چهارمین جای خالیمون میشه dersten önce. Dersten önce arkadaşlarıyla birlikte kantine gitti, sohbet etti. میگه قبل درسش، قبل شروع کلاسش همراه دوستاش به بوفه رفت و با هم صحبت کردن. arkadaş به معنی دوست. arkadaşlar جمع بسته، همون قواعدی که صفحه قبل بهتون گفتم. birlikte یعنی با هم، کانتین یعنی بوفه، صحبت etti یعنی باشون گپ و گفتگو کرد، صحبت کرد. saat 9'da ders başladı. 3 saat ders işlediler. میگه ساعت 9:30 درس شروع شد و 3 saat ders خوندن. پنجمین جای خالی öğleden sonra sınavı vardı. Bu yüzden biraz heyecanlıydı. میگه بعد از ظهر یه امتحانی داشت، واسه همون استرس و هیجان داشت. heyecanlıydı به معنای هیجان و استرس به کار میره. بعضن برای کلمه استرس سترس هم میگن، ولی هیجان هم به معنای هیجان و هم به معنای حالا استرس هم میتونه به کار گرفته بشه. ششمین جای خالی sınavdan sonra eve geldi. یعنی بعد امتحانش به خونه اومد. biraz dinlendi. یکم استراحت کرد. ödevlerini yaptı. به درساش رسید. درساشو نوشت. ödevlerini الان هفتمین جای خالی yaptıktan sonra dışarıya çıktı. میگه بعد اینکه درساشو تموم کرد رفت بیرون. dışarıya çıktı. رفت بیرون. arkadaşlarıyla futbol oynadı. با دوستاش futbol بازی کرد. eve döndükten sonra hemen banyo yaptı. پس جای خالیمون میشه döndükten sonra. یعنی بعد اینکه اومد خونه زودی رفت حموم. اینجا یه جای خالی هست که اون اشتباهه، نباید جای خالی می بود. semih çok yoruldu. میگه semih خیلی خسته شد. و آخرین جای خالیمون yemek yedikten sonra biraz kitap okudu ve sonra yattı. میگه بعد اینکه غذاشو خورد، yemek یعنی غذا، biraz kitap okudu، یک کمی کتاب خوند. biraz یعنی یک کمی کتاب خوند و بعدش خوابید. yattı یعنی خوابید. cevaplayın، پاسخ بدین. با توجه به متنی که بالا خوندم، با توجه به اون میگه به این سوالات پاسخ بدین. چون متن دیگه کامل براتون خوندم، شما هم برین بعد این جلسه متن رو برای خودتون بخونید و این سوالات رو جواب بدین به عنوان تمرین. فقط من روی سوالات رو یه بار میخونم براتون. birinci. Semih sabah evden çıktıktan sonra ne yaptı? Semih sabah evden çıktıktan sonra ne yaptı? میگه semih قبل اینکه
امروز صبح قبل اینکه بره بیرun çıkar کرد. İkinci, Semih kitap okumadan önce ne yaptı? Semih kitap okumadan önce ne yaptı? میگه Semih قبل اینکه کتاب بخونه چیکار کرد؟ Üçüncü, Semih dersten önce arkadaşlarıyla nereye gitti? Semih dersten önce arkadaşlarıyla nereye gitti? میگه Semih قبل درس با دوستاش کجا رفت؟ 4. Semih kahvaltıdan sonra ne yaptı? Semih kahvaltıdan sonra ne yaptı? میگه Semih بعد صبحونه چیکار کرد؟ 5. Semih sınavdan önce kaç saat ders işledi? Semih sınavdan önce kaç saat ders işledi? میگه Semih قبل امتحانش چند ساعت درس خوند؟ Semih قبل امتحانش چند ساعت درس خوند؟ علاوه بر دن önce و تن sonra یه دونه هم مادن önce و تیکتن sonra هم به کار میره که الان تو مثلا کامل متوجه میشین و ستون دوم بیشتر تو تلفظ و نوشتاری اینا بیشتر ممکن ستون دوم رو ببینی و یعنی ستون اول و دوم یکیه، فرقی نداره. İnceleyelim. 1. Önce ellerimi yıkadım. میگه اول دستامو شستم. حالا ما بخوایم بگیم قبل اینکه دستامو شستم صبحونه خوردم چی باید بگم؟ دو جور میتونم بگم، یا اینکه از تن önce استفاده کنم یا اینکه جایگزینش meden önce، یعنی بخونیم که kahvaltıdan önce ellerimi yıkadım، قبل صبحونه دستامو شستم، یا اینکه kahvaltı etmeden önce ellerimi yıkadım. هر دو هم معنیش یکیه که اگه بخوام از دوم استفاده کنیم قبل مدن یه دونه ات هم بهش اضافه میکنیم. 2. Sonra kahvaltı ettim. بعدش صبحونه‌مو خوردم. 3. Daha sonra dişlerimi fırçaladım. Daha sonra dişlerimi fırçaladım. میگه بعدش هم دندونامو شستم. حالا چطوری میتونیم بگیم بعد صبحونه دندونامو شستم؟ به دو صورت، یا از تن sonra استفاده کنیم یا از سیکten sonra استفاده کنیم. بخونیم kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçaladım. Kahvaltı ettikten sonra dişlerimi fırçaladım. دوتاش هم معنیش یکیه. میگه بعد صبحونه دندونامو مسواک زدم. پایینی. 1. Önce bankaya gittim. میگه اول به بانک رفتم. حالا اگه بخوایم بگیم که قبل خرید به بانک رفتم میگیم alışverişten önce bankaya gittim. alışveriş yapmadan önce bankaya gittim. دوتاش هم معنیش یکیه. میگه قبل اینکه برم خرید به بانک رفتم. 2. Sonra alışveriş yaptım. Sonra alışveriş yaptım. بعدش خرید رفتم. خرید کردم. Yaptım یعنی کردم. 3. Daha sonra eve geldim. بعدش به خونه اومدم. حالا اگه بخوایم بگیم که بعد خرید به خونه اومدم دوباره میتونیم به دو صورت بگیم alışverişten sonra eve geldim. alışveriş yaptıktan sonra eve geldim. یعنی بعد اینکه خریدامو انجام دادم به خونه اومدم. tamamlayalım. کامل کنیم. با همون 4 اصطلاحی که یاد گرفتیم. Hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilelim. Hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilelim. میگه یعنی قبل اینکه مریض بشیم باید قدر سلامتیمون رو بدونیم. Gittikten sonra bana haber ver. Gittikten sonra bana haber ver. میگه بعد اینکه رفتی به من خبر بده. haber یعنی خبر. Gömleği ütüledikten sonra giydi. Gömleği ütüledikten sonra giydi. میگه بعد اینکه پیرهن رو اتو کشیدم پوشید. gömlek یعنی پیرهن. ütülemek یعنی اتو کشیدن.
Yüzmeden önce güneşlendi. Yüzmeden önce güneşlendi. یعنی قبل اینکه بخواد شنا کنه آفتابگیری کرد. Güneşlenmek. Elmayı yemeden önce yıkadı. Elmayı yemeden önce yıkadı. سیبو قبل اینکه بخوره شست. elma یعنی سیب. yıkadı yani şost. Şişome dersten sonra nereye gideceksin? Dersten sonra nereye gideceksin? یعنی بعد درس میخوای کجا بری؟ بعد کلاس درس. بعد درس میخوای کجا بری؟ 7. İhtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilin. İhtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilin. میگه قبل پیری قدر جوانیتون رو بدونین. قدر جوانی رو بدانید. gençlik یعنی جوانی. قیمت هم گفتم به معنی قدر دونستنه. ihtiyarlık هم یعنی دوره پیری. 8. Pikniğe gitmeden önce hazırlık yaptık. Pikniğe gitmeden önce hazırlık yaptık. یعنی میگه قبل اینکه به پیکنیک بریم آماده شدیم. hazırlık yaptık yani آماده شدیم. Doğumdan önce iyice kilo aldı. doğumdan önce iyice kilo aldı. میگه قبل زایمانش خیلی چاق شد. خیلی اضافه وزن گرفت. کیلو یعنی اضافه وزن. 10. Parayı aldıktan sonra gitti. میگه پولشو بعد اینکه پولشو گرفت رفت. para یعنی پول. 11. Yemekten önce kahve içtik. Yemekten önce kahve içtik. یا قبل غذا یعنی قهوه خوردیم. حالا میتونیم بگیم که yemekten sonra kahve içtik. یعنی بعد غذا قهوه خوردیم. 12. Duş yapmadan önce tıraş oldum. Duş yapmadan önce tıraş oldum. قبل اینکه بخوام یه دوش بگیرم حالا صورتمو اصلاح کردم. که حالا این بیشتر یه اصطلاح مردونه است. tıraş olmak بیشتر برای آقایونه. خانوما نمیگن tıraş oldum. okuyalım. Bir ressamın hikayesi. که بخونیم داستان یه نقاش رو. 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldim. میگه تو این تاریخ تو شهر آنتالیا به دنیا آمدم. resim yapmaya küçük yaşlarda başladım. میگه نقاشی رو از همون سن کوچیکی شروع کردم. önce kara kalem çalıştım. میگه اول با مداد سیاه شروع کردم. sonra بعدش yağlı boya ve pastel boya resimler yapmaya başladım. میگه بعدش حالا با این مدادای دیگه مثلا با مداد شمعی شروع کردم به نقاشی کشیدن. İlk resim sergimi 13 yaşında açtım. اولین نمایشگاه نقاشیمو تو سن 13 سالگی باز کردم. Bu resimlerimi herkes çok beğendi. میگه این نقاشیامو همه خیلی دوست داشتن. çok beğendi. خیلی دوست داشتن. 16 yaşında ikinci resim sergimi açtım. تو سن 16 سالگی دومین نمایشگاه نقاشیمو باز کردم. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyorum. میگه الان تو دانشگاه میمار سینان دارم درس میخونم. در حال تحصیلم. İkinci sınıftayım. میگه ترم دوام. Bir ressam için İstanbul büyük bir zenginlik. میگه برای نقاش استانبول خیلی یه نعمت بزرگیه. یه ثروته. İstanbul'da her gün farklı bir semti geziyorum.
İstanbul'da her gün farklı bir semti geziyorum. میگه تو استانبول هر روز یه محله های جدید، یه خیابون های جدید، یه سمت های جدید رو میرم پیدا میکنم، گردش میکنم. Eski sarayların içinde tarihi yeniden keşfediyorum. میگه تو کاخهای قدیمی تاریخ رو دوباره کشف میکنم. Önümüzdeki günlerde İstanbul temalı yeni bir sergi açacağım. میگه تو روزهای آتی با موضوع استانبول یه نمایشگاه جدیدی باز میکنم. Gelecekle ilgili birkaç planlarım var. Birkaç planım var. میگه راجع به آینده حالا برنامه‌ریزی هایی دارم. Önce doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'yi dolaşacağım. میگه اول از شرق به غرب، doğudan batıya، بعد از شمال به جنوب، kuzeyden güneye Türkiye رو میگردم، گردش میکنم. şehirlerden resimlerini çizeceğim. میگه از شهرها نقاشی میکنم، از اون şehirhایی که میرم. Sonra da benim şehirlerim adı bir sergi açacağım. بعدش یه نمایشگاهی باز میکنم به عنوان şehirهای من. En büyük hayalim Ağrı Dağı'na çıkmak. En büyük hayalim Ağrı Dağı'na çıkmak. یه بزرگترین آرزوم اینه که به کوه آرارات برم. İnanıyorum ki. میگه باور دارم. Nuh'un gemisi کشتی نوح Ağrı Dağı'nda. میگه باور دارم که کشتی نوح تو این کوهه و ben ona ulaşacağım و من به اون میرسم، اونو پیدا میکنم. Nuh'un gemisini çizdikten sonra bir süre dinleneceğim. میگه و بعد اینکه کشتی حضرت نوح رو کشیدم یه مدتی بعدش استراحت میکنم. dinlenmek یعنی استراحت کردن. امیدوارم که خسته نشده باشین. انشالله جلسات بعدی درس 1 رو ادامهش رو با هم کار میکنیم. تا جلسه دیگه خداحافظ. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.